Saya sebenarnya ramai yang tanya soalan ni kat saya. Are you good? Sihat ke tak? Tapi sebenarnya hakikatnya saya masih lagi tidak sembuh sepenuhnya. Sebab saya tak nak bagi tahu ni. Sebab saya takut orang tahan saya, takut hold saya punya perform. Saya tak nak kan, dan saya tak nak orang tak trust saya sebab saya sakit dan orang akan merupakan itu sebagai alasan saya tak nak perform. So saya tak nak. Jadi sebenarnya kesihatan saya baru 50% sihat. Sebenarnya saya memang orang yang degil. Orang degil sebab I want to be a performer. I love it to be a performer. Saya suka bila orang suka saya perform. Saya suka apabila orang suka tengok orang perform. Itu dia. Dan saya suka untuk perform depan orang tu. Dan saya suka orang wow, oh budak ni walaupun sakit dia tak nampak sakit atas pentas. Dan semestinya lah kesihatan tu adalah yang amat penting. Tapi bagi saya sebab kesihatan saya ni boleh lagi ditahan, bukan tahan lah, diubati. So nothing wrong with that. Group mate pun saya tak cakap saya tak sihat. Yes, saya tak cakap saya tak sihat. Saya still cakap saya sihat. Walaupun dia orang tanya saya macam-macam, saya still cakap I'm good. I'm good as new bro. Walau saya praktis pun pengsan sebab, tapi saya pengsan tak beritahu orang. Saya jatuh dekat tangga. Tapi I don't tell everybody. Intense tak dalam grup tu bila nak berlatih lagu Korea? Ada macam gaduh ke macam apa tak hafal ke? Untuk grup tak ada. Tadi yang intense sebab going with the flow. Nothing to argue sebab lagu Korea semua tak erti. Jadi kita bagi part lah. Mana yang rasa kita boleh ambil. Jadi saya ambil part ni, orang ni ambil part ni, orang ni ambil part ni.